Assalamualaikum. Alukandu nama ki Aira. Alukandu mialani kiyate tedueri kuchaga wahaka. Miwaka liuni Ahmad Shafir. Miwaka fashion mukurin Aira beno ahalan tikulim ves tedueri ta. Aharan naki teduver kuje. Aharan dogen nuhadan. Tedu bas bunu mun aharan na hi hama jehun libe eve. Tedu bas bunu ma man Allah vani anga wafa eve. Wafa shami. Tetupas bunu ma Rasula Muhammad Fanu West Vani Angawa Fave. Tetupas buna kudin deke man Allah lobive vodi ganna vane eve. Tetupas buna kudinna man Allah sual ke devavane. Man Allah angava va kotta aharen teduveri vameve. Aharen man bafan na teduveri vame. Aharen mudari sun na teduveri vameve. Aharen ekuveri na teduveri vameve. Aharen namada teduveri vameve. Aharen kiyavuma teduveri vame. Aharen school ka I filavalu hatani teduveri kama ekuga eve. Imtihan nukagi aharen copy e nukurameve. Kule iru aharen makaren nuhada. Main bafain nukura she buna kame aharen nukurame. Irada kureviya aharen boduvani tedu veri ekke gotu kaya. Muriha kutimwas tedu veri wang handam korache. Aira ke nasihat kabul korache. Alo. Muriha kutimwas barakat teri ramloma ka edemeve.